TV. Ithingirende tomba kwithira tukiotana ya nontu bwa Nteto chietu Weru ari chia Nteto chietu thaa ithatu indi mbere yara twikirite urito kindeto hii. Spika ombunge Meru Ayubundi kwira ngavana Kawira atikie kunjira mwingi gurure MCAs akimwira mbunge ina mitaratara ya uritingwe. Akariba igembe gukenera munini wa ngavana Meru mutuma ntwedinkia kwe warwanyirogima arwamira. Nakirigaro ya siasa tukimureka kumata kwando achege siasa ndeni ya Meru. Mudutira yo siasa Meru kuma tharakani au kinya tharakani dia kariba kiranga banana kinya MCAs kwatanira kenda wethi Meru na mbere. Wanonto vokwithira ni ndio kiona kanyaka monene to mathithia ni Purity Rich anangeto PHINEAS IMAANA na ukithira kiola nende nyuma Nteto kwina kinya kalono Nteto chero thaa ithatu ikameria thaa icio ciongwa nyuma ya ngavana Meru gukinya ntere chiarwa nkware muthenyo goro wa chereri nikuga ni spika mbunge Meru Ayubundi aramwekirete report ya minister Ithatu barabithirite baikuruka kwa kenda banyuthwa mu mount buranende buratumire omwo bichina chereri nende spika Ayubu na chukirete Kawira na kumwira mbunge ni ntugu 14 kwandika report yo na aramiandikira na mathaya 5 ake kurukia Ayubu nerete Kawira edrona nerete nende akini akiando ngiche thirikari ewe kuma 10 mwanka 6 akalazimika kugara mubango yo tingwene yo CIDP kenda yutania na minister baki akiuga kiranga bana Kawira akogitani kuna watho na kinya kathiba na ndio ntokuona nchererio te kawaida kwa guchererwa te kawaida nkejo bwira ithaijire nkinya buje bu okere tokere obishina thaijire beterete listi ya barabara kurukirwe bema wasiri ninge nsaina bakundwa muma beta ngugine kenda thainya mbijaja na thainyanya imbetete ronkware pambeterete kumathamu gwanja ndakabithwa au monka thaa mugwanja ndaika 40 kukabithwa ni migambo ya ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza irarari Diego Nteresha buri akiwa gitumikia ukinya mushemano jua chereri nukara kabiditwe ni spika wa mbunge ya Meru Ayubundi eterete barugasha kunyuithia muma minister Ithatu barabara kurukirwe ni mbunge na naru Ayubu akiarene kandurite kirirwa ya rou ngavana story ro kwenda kuithia ge public onia public ati igitero ndene assembly na makosa ankwenda kukwira ngavana ndo bati kuromborekeri no ndo mantero raririe goro no ndo ni orongo wina ntuko ambunge ina ntuko 14 cio kuretera report yu na twakunenke na mathaya 5 na no uteta urenda tuthithia atia wina ntuko mugwanja cia gucwa in those ministers ko wina ntuko 21 tukunyiria ntuko 21 cia mathaya 5 ngavana imbi utetera kuwambire antu betu atire mbere Nteto iria ngavana akwari na irio bwira antu betu ba Meru tieni kwithikira muno na buchietikia buyuma no ntu ngavana kirena kyo
ngavana ikuringithania antu baba aero kura na mwananchi wa kawaida. Kurukia yubu na amenerete mutugo jwa ngavana Kawira juria kuga barugire kwejero bisine yawe imwe kinya chitege mwinge ngugi yawe no gwituma mitandaoni. Ngavana barugere okandika ndaike no mituma barugere ogatumirwa ndaike mo mituma no ntugataga baruge yetu ya assembly ire yosambaswa ne ringi muri jwa nare rasibiro kwa county secretary office ya ngavana barugere MPs yosambaswa ne ringi muri jwa ku office ya ngavana kuko information ni chonde noro gwita mantia thirikari ome iwe ngavana nankwenda kwira ngavana thirikari tuyurana wo nontu narua inya document chonde barugere control budget yara atumire goro atumire ntwecho kugwita ugwa kweresa na hatuturio eresa uria wandifandi itangugi baruge uyo yongwa buraitire kairi iri yome ku iga kuga thirikari yutingugi yomba gwita ngwechonde we communicate through social media na unda atakanda analyze mantu yonde ngavana okuthithia that is incitement igu incite members of public against the elected leaders. Netagarire ngavana Kawira kunyia ndwanyisha we kumakire 16 ndamenya no ntutegeka tugaika gutina kwara na ini muthithia department hizi ndigitanga kairi njichokie chia 6 ndai chaba kairi ndachia 6 para bakurukirie 3 na ni 6 kwara mwe kongana gaethanga mtu agushinda ro batiumba Kawira ingoge ciothe bena cio batiumba Kawira maugeja yubu nandikire Kawira kira bati kuthithia ni guchinja CNDP kende kathoma ndwanyi 6 ile CNDP inaendelea kuisha ni ya department 10 jana umepunguza departments zikakuja 6 sasa enda pia ubandishe hiyo CNDP iwe ya 6 departments kwa sababu unajua vile vitu yote unafanya unavunja sheria lakini hiyo yote ni lazima ikuje hapa mbunge ndio ipitishwe na gavana ni kuelezea mwisho waacha kupiga kifua kaa chini na viongozi wengine jifanye mnyenyekevu ndio uwe na nafasi ya kuongoza Meru ndio Meru isikaumie lakini ile njia unaenda ya kupiga kifua kila kitu ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe au wengine ni matope ni takataka wewe utaona ile maneno itakupata. Kiripotera Nteto cia Weru reakwaritwa ni mutugi kare Ngina kuna ati nyuma ya kariba gembe kudura minister wa kure wa gukuru kwa ni mbunge ya Meru nyumene ngabana Kawira na rediriti nende akirenkara munini wakirwanyiro gima bomwere arungamira nende tuarere rediriti nende rekireta biyoke baingi bakari bakimwira nende ari kane chibitari ya nyambene level 4 nonto etina wandichi arume na kinya chibitari kadomba nterio nende itikwidira chire Antone aya yakiotungata bari akariba igembe South ni bathiriti mararamiko jare barari na jo iguru ria ngavana Kawira Mwangaza kwithirwa atathurite minister no umwe kuma giconi giki ni arena kuna ndiba kwa na bathurite munini wawe tawe Isaac Mutuma ari minister ogima mutongeria bakwathira bari na witikia kaba itabiumbu mugongo yani gutigira na gutungatira mantu jegie ogima so ginkatho nyingi sana ki our excellency governor no ndubwa kutoa ministry arombere otoa kukulukira ki our hebu deputy governor Reverend Isaac Mutuma twina ministry ya Europe na uri turi antu begembe we appreciate na tukuona mathina ya turare maingi ya tware challenge nyingi sana yao level 4 yetu nyambene tutina mill want tutina administration block imbea ndio kuona tuna ma challenges lakini ukulukira utongeria bwa deputy governor kana minister wetu wa health Mutuma Isaac mantu yakabwa kwenda kwira Mutuma na onto nende ni mwana wetu ndene yegembe na arayo nenkero ministry wibwage governor kumwa ministry ya health na ministry ya health ni lwelo bwa muno no nto ando ingi itade bare aso muntu ayetagaria musie akaumia muno no nto githenya atona ndawa nyithimi byongo bitona kana plus daktari betu ibakumia bonene daktari no atonye
sibitari kuma rukire akevela kwa thaa mwanja atone kombe ya chai ndaromba na riba konsindwe nikenda kithaitha inya bakone kombe ya chai gyokunda na kasiles kamoate nikenda nabo bomba kundumia asie batina stress tuchokeria gavana wetu Honorable Faith Kawira Mwangasa katho inyinge muno turi antu baku embe no ntubwa kinya nyuma MCA utamawasiri arathurite masula kabaindra na reyere arona muyembe mutuma amunenkera itekia CC wa erothe kaunti ya Meru nayo itwikite mbisa mathau nthiguruni yonthe ni untu bwa nkusani gatigati kama MC na gavana Kawira Mwangaza kiria bakuromba ni ngwataniro yonekane kienda nderi siengwa musi itwendete gavana itwendete MC sipetu bonthe para tuthurite na kura cietu kintu kirio kankuromba kwithire kwina ngwataniro niyo etia na njira ingi kwina musukumo yura yo kwithira yurio no ntuipo kuelewa gavana ni mama MCs betu tupendete sana iba kuelewa gavana ni mama na ibuelewa watu wingi watu inyatu no ntuipo kuelewa uratu bati upeleka mama na spindi iriko twamuikia na ngea mbere sana ito muetithie eleawe buratu kwenda no ntuya ito kuona speaker wetu ayu bubundi imuntu wengo umba manto muno mtu capable no ethira Ithatu a consult gavana mantu ya mona yara bakaraniria na bakona ora mantu ya kethika kiromba na rutere rungi tukatura se mantu yonthe kimindia yara bobati sort out na undene na kiromba kinya wa gavana tumwendete sana kankwenda kuwa ko mbiti kurumya kithakene mbiti itethetha cia ntubo onto wetu ampuru aburi wege wotiania icio ikilo mwathio lunkamero akiri ngotheri no tie muntu mero atethi kinyomwe kuria awete kukurukakara na kilomo kitina okutethia na kitina maendeleo no tebia tetha cia aiwate arekana thirikare mama tere antungu ebwea miaka 5 wananchi ibo baringa kura na ibo bena kura bachoka bere mama wethe ibo mucokerenge kaiba muta Dennis Mugendi Weru TV mushini o Maua kaunti ya Meru. Muthutira yo gisiasa kaunti ya Meru nendi yokoneka kuna meanka na kuthutira ntene kiriakari ba kaunti atharakanithia na reru ariakari bantere chamara na tharaka baitite maoni yo bagitara Kawira na MC ba Meru kumania na ndwe ya karibani ndi bakuga kaunti ya Meru irerari ngirekana ya kaunti ira chithirite geta boya nende mantu yonthe yakioneka kwaragana methoni ya Kenya bakiuga tairani ndi batire kwithira ichwawa ya kuthiria mathina ya yao kia mutori na nkinya kia murua ginora munini kiraringithia kariba kaunti ya Tharakanithi na gutumana arwaria ro kugwatithania na nkinya rwa ngwataniro kiri arua gina ba kaunti ya Meru nkoromba MCA mapeka wera na kanya barutire wera kwanja Meru ninkona bwena bahati mono ndere ya MCA manjeria kurwa na ngabana kogu na naisi baka wainda bakumisa ibatie kumwandariti nuntu ati nuntu mwekuru bamunenkere kanya karanga bana bwirite kunenkerwa isima na onga bana nwanenkere mchi isima bagwatanire bariuga kagita kara kaunti ya Meru kuri na mpagaga na nkinya nkujanio wanabota kariba kaunti ya Tharakanithi batiegagwa bwega na batiethagirwa bari baganire ria bena andu a Meru wanakinya tiutande mutori wao tukainyereka lakini reba gwatanirite tukugibwega nuntu na tiu itokena reba gwatanirite nenkera murega gwira nuntu wanakinya president na mo mama county ningi makwega gwira ende murega baijunwe noe muntu murume gwa Meru urogurite ngabana no ende abati kwegwa nguge namba 1 nuntu wanakora kungi kweja no ugakwegwa na gwira enwe murega baijugana noe naruguriro biti yake na pomu na cyanjire kwiro cia murega baitu toguche ruti kwiro miario ino ya kureta thiri irarua nkinya na kariba kaunti wene ya Meru kuma mbarichia keria bakiuragia gavana Kawira Mwangaza na MCA ba kaunti nu kugwatanira Kawira nwende wa boriu batikamwetage mama bamwetage baba nontorie twarere kuroka ni gwitwa mama abati gweta kwa baba nonto niwe bakandikagira kenda no atue kwa kubandikira pamwe bakariba bakeria bariuga gavana Mwangaza na bateri kuthikeria ama MCA ba kaunti no kenda bakaomba kurutithania wira mbere ndienda kwira Kawira enyiye kiri MCA ba Meru barutithanie ngugi
mwekoro mujine kwenyia mwekoro agaitia murume ake na itia mujio kwaragana MCA na bau bange bonde bathikire ngabana nuntu ngabana niwe uriguru riao na bagwatanira mauntu monde nguge ikarutika bobwega bakiongera baragarukira ama MCA ba kaunti-ini ya Meru bakiugaga wana boibe bateri kwathikira na nkinya kuthikiria atongoria bara bari iguri abo kana atongoria bara bathure badikire kawira tanga banu wa Meru onake andu akiaragia buria bati kumenya nebeka rende mugekorwo na bakarwane na murume ana kabekaraga ndi bagetera irio bakeurirwa MCA bara badure bagwatanire na ngabana wetu kenda bagomba kurutirania na bongo wega riu MCA bamwandikire nuntu ona Biblia nugite twandikagire adani betu baba utwara riu ne baba tele kwandikira ngabana baragie bakagwatanira nikenda niwe ngabana umba kuruta wira muthia barauria mukurwa ngabana Kawira Mwangaza atwe murega baicho kumiria na tikaregerie muchibi murega baicho gankwire menya gwenda kuma gwika wira waku memuchima mutimega imagutunya kawira karago kiringa ngita gwenu nuntu kaba kwenda gutunya muka mbega gwa ngabana thurwa kero na pasirende ko muraga gutatwika pasirende gwa kagwira kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kya Mara mbitagwa Mateni Mogambi na munini wa rais Rigathi Gachagua minister urimi mitheka lentore na kinya tungeria bwengine ndi bakinyetie ntere cha Mombasa kuruguria monania show ya Mombasa kire mwago yoakari na kinyanto kumantere mwanya iba kwithirite ndi bakinya kenda wichonera manto yara tungira babethirite bakera kya manto yegoro mona kinyotethirania kibya kuria byoteithio kaitena ka Kampala munini wa rais Rigathi Gachagua muna minister urimi ande ni andeguru mithika lentore iba kinyete ndene account ya Mombasa kire mambura ya kurura ona ni area urimi ni agricultural show of Kenya kana ASK akiaria minister lentore awete baina koirwa thirikari anende katetheria gukiri urimi andegurune. We are encouraged by the renewed focus and zeal that the new government or the administration has accorded the agricultural sector in recognition of its contribution to the economic development of this nation. Nongelete na kuwa baina Weru wakona thirikari kinya ina mubango yo ukiri uchumi bwa Kenya okolokero urimi arawete thirikari ni rutaniritie ukuria rwanyiru na njira mwanya mwena kwendia mboleo ya maguri ya rindi. The new administration has prioritized agriculture as a key driver to the nation's economic recovery and growth, particularly in giving focus to lowering the cost of inputs, specifically fertilizer, as an avenue to increasing agricultural productivity. Following this directive, the ministry has continued to avail these inputs to farmers across the various value chains to achieve the goal as intended by all of us. Antonio akia munini wa rais Rigathi Gachagua na kujirite ni uma kwina umu na mparenka thande ni andigura Kenya na nende kuria Kenya na kinya ikundi kwirutaniria kire kutethaniria na byakuria kire antu barabainyelikite. Tuko na shida kubwa sana kiangazi. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza Wakenya wote pahali walipo, tukianzia with our development partners, the private sector, the county government, individual businessmen, we are making an appeal for you to contribute food and resources so that we can feed Kenyans who are suffering. Ongelete na kuwa Jumamosi yeyete Rais William Ruto akethira kilunga county neche Samburu na Turkana ira chinyelekete bo kadhani para na kwaya na ireo akiuria kinya bontuko kubwethia ontobo. This Saturday, His Excellency the President will lead the government in an awareness program of appealing for food and resources. He will be in the counties of Turkana and Samburu to distribute food and to make that appeal. And the rest of us will be all over the country making the same appeal so that no Kenyan can die from hunger, no Kenyan can suffer when other Kenyans have some surplus, so that all of us can take care of our brothers and sisters.
Gachagua nongelete na kwa thirikari ya William Ruto itena thina na thirikari cha makaunti akiora kianene kinya maabisa baukaria kwithira baina ndugu inja na tungeria barabara ngeri kura ni ya Kenya. Nitangaze ya kwamba tumeuliza maafisa wetu wa utawala ya kwamba serikali mpya ya William Ruto haitaki ugomvi kati ya serikali kuu na serikali ya wetu. Waheshimu gavana, wafanye kazi na yeye kwa sababu gavana amechaguliwa na wananchi wa Mombasa. Na tumeeleza officers wetu ya kwamba hakuna mashindano kati ya serikali kuu na serikali ya county. Zote tumechaguliwa tufanyie Wakenya kazi. Na hiyo ndio mwelekeo mpya. Pia tumemwambia officers wetu wale wa utawala kuanzia regional commissioner, kuanzia county commissioner mpaka chief, waheshimu viongozi ambayo wamechaguliwa na wananchi kwa sababu hawa ndio chaguo la wananchi. Na kumiro nyoto gudatufiona akanyaga kunoka indi ukethirogita kuraencho kirete na Nteto ingi. Mount Kenya yogurt na Mount Kenya maziwa lala ni yogurt na maziwa lala ile ithithitwo na utarambo kinande itegutumira njara ende ne machini na technology njeru ithondeketwo ni ataramba kuma aja gwetu Meru Dairy Union na reria retu riumete kirare thibeto ba Meru bari na ng'ombe ire ribwega. Turi na mithemba mwanya mwanya ya Mount Kenya yogurt ire flavor ya strawberry na vanilla na no umeona na ikombe kana chuba. Kire ikombe ni bio cups no wone na kithimi kia 500 ml, 250 ml na 150 ml na yo kire chuba ni bottles no wone na 250 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter, 3 liter na kinya lita 5. Nkoroki turi na Mount Kenya maziwa lala eria rere matetu na kiwango kia utheri bwagoro na rena regue njaga ya mwiri. Mount Kenya maziwa lala fermented milk ni eria rere na murio na turi na mithemba iri niyo sweetened amona natural na okona na muthemba jo 500 ml kana lita emwe. Gura yogurt yetu amona maziwa lala na magurija ukene moko jwaku kuma ndukene rere ya kwinagwe. Mount Kenya milk, the cool mountain freshness. Urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangia mbecha chiaku. No utumire fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Nkuruki no utumire Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega. Na nandi no wigurire fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere ya kwinagwe. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086. Igurire Mazao Flourish narua no chonere wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Ntomiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, Tuinuane, tuko pamoja maishani. tuinuane, tuko pamoja maishani, tuinuane. Na tuchokerani ati mubunge wa North Rahim Daud na thuri nende mukarigiti wa kamiti ya kigina kia mwanya ne ruare mbungene u kaite ne okau mubunge wa Kiharu Didi Nyoro nwe ne ndio thuri ta mukarigiti wa kamiti ya budget nwe mubunge wa Kolotwa John Bandi ya thurwa ya mukarigiti wa kamiti ya kunga mauri rangi mwanya cha utungata bo mwingine Public Accounts Committee. Nero kirirwa ntukwa na uri karone bya bunge ithurana byo bya kamite yakodo jo tumiri bwa mbesha irithe ritengikire budget gweta kuithia mirandi mwanya kana na gechonko special funds account no mubunge rotorimenti ya boruba na raimda hu na thura jamoni mokarigete atena kinyomwe wako mupinga. And for the record, I even have masters in finance, just like Honorable Shakil has got a lot of experience in auditing and all that. Even me, I've got a lot of experience in that as well. Mukarigite na ile Fatuma Zena murungamiro kuru kuma kaunti Migori aronere kure inyanya na kwethera mushinda Shakil Shabil uronere kure inya 7 and 8. wakomenya nabo kamiti ya special funds accounts kuringana mazoja abunge kana standing orders otongeri abo zera botengeri abunge barabaduro janto byombe kana na gechonko independent kenge ngerekano mbeshire bakedo beidrio doji ijaslas fund. We have 104 funds which we'll be auditing. We don't have any cross-cutting with the Public Accounts Committee.
We'll be looking at the main funds we're looking at is the political parties fund, the equalization fund, and there are many other funds. So we will be only acting on the Auditor General or Azimio committee. It's for everybody. We have a lot at hand now, and we will sit as a committee to see which of the subjects we will prioritize first. Ndeenge mubunge okoroto bwana John Bandi na adhuri wa taping ja mokarito committee ya Public Accounts Committee kana PAC irene ongogewe ni kwethuro ithojo tumiri bwa mbesha kiri minisi nya parastato mwanya shadhirikari. We want to be clear on how to do our report, which will facilitate the work of the investigative agencies when they carry out investigations that are recommended by Parliament. We will also again engage more with the Auditor General to improve the report of the Auditor General and also to improve our report. Je ikinyanira buru bwana Ndindi Nyoro mubungo rotorwa Kiaru na adhuri kinywa taping ja mokarigete wakamite budget is not going to be the usual budget and appropriation committee. The role of making budgets as per our constitution is bestowed to the National Assembly. We are going to take our rightful role and we are going to work in consultations with our treasury so that we serve Kenyans in the best way possible. I would like to assure Kenyans that as a committee we will work irrespective of our political parties. We will work to serve the interest of Kenyans. Na kuokorerwa kamiti je budget ni theretegere nya wikira kirore budget mwanya mwanyiri bangishe thirikari mbere ministry ekigena yumara komithoma naona ithiro bya kamiti reshoroterwa thirikari bya kinyira muthia ntukwerojo keni kethiro kithero nya kwethiro kibangwa kuthunya wa PS bara bakambire kuthuja kuma tariki 14 mwaka tariki 18 cia mweri jotore. Nkiripota Nteto TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kutoka Nairobi beta Boniface Mongera. Nkiama ya Azimio la Umoja One Kenya abatungirete ne Raila Odinga na Martha Karua arine ndi bethirite bakiara iria nandi kibandeto na kumaneria mantu mwanya ya thirikari kudiregete akina mbere na ibakona ne ndi bakua ya tete na njira ya girete bakiabonekete kwera mikwewe ni withukiri borwanyirwa DCI bakiwa utwire ne ndi bati kubwithwa na njira ire bati ende tikunyamaria kinoti na ritingwe ba DCI. Mutongere wa ngwatanire ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, mutongere wa kiama kia Kenya Martha Karua, mutongere wa Wiper Kalonzo Musyoka, abunge Kathumba na tongere bangi bangwatanire ino muthenya wa umndini beumirite kumineire Mount Kathumba malaba kuga matikuthiwega kiri thirikari ya Kenya Kwanza itongeretwe ni Rais William Ruto. Bwambele ni bameniritikire bakuga ni kwangaikua kwa ule wali mutongeria wa DCI George Kinoti gotina wa manobu kubwa kuona ni ati Kinoti ni wa usikite kile kula gwantu bala bakugwetwa. Tumelani vikali yale ambayo yanaendelea wakati huu ya kulenga mtu mmoja ambaye alikuwa ni DCI bwana Kinoti ambaye sasa lawama yote inalenga kwake. Hata DPP ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa kila mara anakataa kushtaki watu ati hakuna ushahidi ya kutosha. Sasa kujitokeza na kusema yanalaumu watu DCI. Na DCI hajapewa nafasi ya kujibu. Tunaona kama yale yote ambayo yanafanyika wakati huu ni kama ile kangaroo. Hakuna ukweli wowote ndani yake. Raila ni agwetete ati Kinoti atige kuthangikwa na usonkoni buthitheke kenda kumenyekane uma. Tumesema kuna Wakenya wengi ambayo wamepotea, wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu. Wale ambayo wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake ikapatikana huko upande wa Savo. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike ijulikane ni akina nani walihusika. Aidha Raila niende kithithia tusonkoni bobo thithwe ni gituo kianja ni kwithiro ila jia Kenya thaino tejagwete kuwa kuthithia usonkoni bobo. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote, na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii
ambayo itaweza kufanya kazi ya wastani. Inatakikana tutafute watu wengine ambao labda wametoka nje, wajiingize kwa mambo kama haya, vile marehemu Nyayo walifanya alileta Scotland Yard hapa kuchunguza kifo ya bwana Robert Ouko. Hiyo ndio itaridhisha wa Kenya. Okagita gakodinga ni amenetia tu ya thirikari kuongera goti ya Kenya na kuweta antu ni bainyiritu anene ni mpara na gwitia kwa bei ya into na onto bobo butibati kudideka. Wakati huu wa Kenya tayari wanabeba mzigo mzito zaidi ya uhuru. Hali ya uchumi ni mbaya. Mbaya sana, wengine hata kuweka ugali kwa meza kwa watoto hawawezi. Sangine watoto wanalala na njaa. Pale nyingine kuna bala njaa ambaye imekumba watu kila mahali, ukame imezidi. Vitongoji duni wengi wanapata shida kubwa zaidi upande ya Kibera, Nairobi hapa, Mukuru kwa Njenga, pande ya Mathare, kila mahali Nairobi hii watu wanasikia mbaya zaidi. Kwa hiyo kuzidisha hiyo mzigo juu wa Kenya haifai. Kusema wa Kenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Mutongelio jongwatanire ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ni alutia thirikari ya Kenya Kwanza kuingia dijayo ile kanire na Kenya kagitaga kampeni. Hao jamaa walikuwa wanatoa ahadi, lakini walikuwa hajui vile watatekeleza hizo ahadi. Sisi tulikuwa tumetoa ahadi, tukiingia tutasaidia wale maskini ambao hawana mapato shilingi 6,000 kila mwezi. Tulikuwa tunajua hiyo pesa itatoka wapi. Tusikia juu ya mambo ya elimu ya bure ya Wakenya, tulijua hiyo pesa ingetoka wapi. Hatungeongeza mzigo juu ya Wakenya. Kwa hivyo nyinyi wana Kenya Kwisha au Kenya Kwanza, timizeni ahadi yenu. Nyinyi mlitoa ahadi kwa Kenya, ingine mlisema mtatimiza baada ya kuweka Biblia chini kwa pishwa, ingine ilikuwa ifanyike chini ndani ya mwezi moja, ingine baada ya siku 100. Mambo kama kupunguza bei ya unga kutoka 200 hadi 70, kupunguza bei ya mafuta ndani ya mwezi moja na kadhalika. Ahadi ni deni. Tumesema punguzeni ahadi bila kuleta mzigo zaidi kwa Wakenya. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kenya. Ambabrane ndi kana duganirwa batano barabara edit baika erompene oro baye tento bewini ndene kanisa motobe Baptist Church tereche chuka bya mungana ngirima na thatoirwa rene ndi wedrit baikinya kokoti na kuthitangwa na mwaite ya aduganirwa bane ndi barianite na nditango bonde na kurekerwa na mbundi ya ngirima na thato kana ichiringi ngiri 80 mbecha bari omuntu. Batano Babata Bo Joel Mwandiki, Eric Munene, Nikasio Njero, Nicholas Karani na Christine Mwende bathitangi toena mabiti ya makobunja kanisa ya Motobe Baptist na kuija into kiutha tena watho ibira ibia mugana wa chiringi ngiri 300 nyuma ya kuregana na ndhitango eno ibathomeretwe ndhitango yingi banto aenu irani ya kuwatikana na into biye na bakimenyaga ibia wamba ndhitango era kinyayo bareganite nio Tarehe mwezi wa Novemba 2022 kwa Gamondi ya Mbele County za Rakanditi kupatikana na vitu za wizi, ikiwa ni za wizi. Kupatikana na speaker moja ya UPL, speaker 3 za Wafadil, power amplifier, Wafadil power amplifier, mixer, electrical wire na regulator na cross over. Ndio mnajua zigua mali ya wizi.
Mwena ugu muthitangwa wa batano Christine Mwende na chugitie kwithetera akiuga ati we atibatiri kuthitanganirwa na nthakaino inyano ntuwe atari amwe nabo ara airito ati akaithetera kagita kaigamba. Nilikuwa nimeajiriwa kukaza kuuza kama weta. Tuko na ule msichana ndiye alikuwa weta, mimi ndo nauza. Mimi am not in this case. Mimi hata ndio nilikuwa napaki hizi pombe kutoka kwa club nikipeana kwa gari. Indi batano baba ibatwirito bondi ya chiringi ngiri 300 kanambia baribari chiringi ngiri 50 wa kiro mwe ara igambare agore kawetwa tariki 19 mweri uju. Noe mwendia wa baino ura akumenyekana ta Jacqueline Wangari na thitangitwe na kuwatikana akiendia ba mathaa marukire kiutha tena watho ntitangwera aitiganiritie nio. Mwena ugu Wangari netheterete akiuga ati we na ari mwandike indi twe mwene ba. Wangari na twirito baini ya chiringi ngiri 10 kana abungwe nchera mieri yiri. Kirendi tango chinge ikonie karika warerure abaya Gaza anto bathato ibathitangitwe na kuwatikana bakiringira akarigitumano ntobo ntokona nditango ira kinyabo baitiganiritie nacio. Batwiritwe chiringi 500 wa kiro mwe kana kibungo gya ntugu 5. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mpanga mparaiti tena mbere kwanda ngunyontere mwanya kire toba chikuru ya mwanike gembe no binya kidomo ikiremanite na mpara bangine ndeba kiringa ka na kulazimika kinya kwethira batu ita chukuru kuringana na mwarimu nene wa chukuru ni atiba mone ndebisi ina thina na rankuru kiari tomana ile patete chukuru eu ni kabao ga chukuru ya primary ya kaungu era ne moya chukuru iraichithagirwa chientere etia Gebenoth na chukuru eringithikite ebone nene wagi ibobe korea wabotomete kinya chiari na arimo babarongamirite chukuru eno obainga mirango nonto bakwithirwa ana tayari ibaurire chukuru nonto bakwithirwa batikona abya korea kinya chukuru na kinya meje na kubachoka batikona abya korea chukuru eno irachi ibingi bitiwikite bitiena aritona byatwika ikojura ateri gake nonto bakwithirwa achiari barimiro ikorea abisi no kwaga abya koruta kinya chukuru na kinya ana na babaithiro batina abya korea ntobora kinya murungamiri wa chukuru eno agotariria ate kuma ana magana maere na ana bakirasi ke bithandato wake na kirasi ke binana batigeto chukuru no ntoba wetera kigerio ugo kwane kari ni rari na rutwa lakini mwankaza hiyo teba iko no ntoba alie kiangasi ura kari zoma nikizokete o 8% no ntoba kiangasi te area ye mwane kake na skuru ni erekeria koma ni erekeria kuingwa othai ana bonda nemesibare na kinyabia korabia kwa ana bauto to biona kuringana na liore kari na mbua o meri o kinya Ithatu skuru kuingwa buruno ntobwampara mwanjirio mwaka nitwari na maana yere kuma PP1 weta class 8 lakini mwanjirio jwa term 3 netura ingire irasi bionde twatia class 6 na class 8 nonto nibyo pikethra bina bierio November ana bange twainga chukuru nekenda beta chukuru ingi akaungu yonte na mieri Ithatu yonde ile kuingwa including kinya secondary schools baba schools bonde ko bari otwe nomwe o kinya sukuru nomwe ogwende ebonde bakoromba thirikari wamona antu bagwendi bwa babumeire bure mpo gotigire baochetheria chukuru eno kuona kinya bya korea na kinya utetheria chiari na babone ebura bakomba kwanda menda yaone kenda abone bekurarira mbure kura nekenda ana bachukuru eno bachoka chukuru kaire ari mubonde bari ba BOM barandika wa barona muchara kumanya na BC ere kurewa kununtu kutena BC Wala simikato inga chukuru tukainga chukuru ari mubatona muchara mieri Ithatu nuntu achiari nabo batekona mbia cha korea bisi nikiriro yetu tukirira ira especially kinya awangabana kinya mukawira mwangaza kinya atwithirwe kyao ana beto bazoke chukuru kinya tuno bene kubwithithieria baba secondary schools bonde ko bari imbosie primary kinya include kinya na itia Ithata ito government ne tuibiro kya ne kenda skuru yeto
yomba kwetherwa baetutethie kenda na bacoka skuru bara bathomaira kuo nontu thai ni mĩciĩ barĩ. Kuma Kaungo Primary Gembe North, Peter Nicholas, Chabari. Mugambithania munene Martha Komeru enatungereria mambura ya kwambiria mweri yo utungata botwana na gichunko Children's Service Week ndere Nairobi mweri one ndi yuethairwa jwe jo moritani na kinyo utungata bwana na njira irebatire. In the past, with the service weeks mounted in the past years, shows that it has been a useful intervention in tackling the problem of backlog. For example, due to collaborative efforts of the justice agencies, last year's service month has resolved 1,800 cases. This, ladies and gentlemen, shows the great potential of this initiative, because it is important for the society to know when we are dealing with a child, judiciary alone cannot administer justice. We need families, we need communities, especially the Nyumba Kumi, we need the schools, and we need every support that can be given to support a child to adjust. To further build on these gains, I have directed all courts throughout the country to hold annual November Service Month on children matters with a view to not only clearing the backlog of cases, but also to ensure that the rights of child is understood within communities, and the communities can actually have a small guiding framework on how they can protect the children. If they see a child who is not going to school, they should have a system of trying to help that child and that family. So colleagues, as we embark on this year's service month, let us prioritize clearance of the children matters, especially those that have been in courts beyond 6 months. So I therefore urge my colleague judges, judicial officers, and all of us in the judiciary to continue utilizing also the virtual courts to enhance expeditious access to justice for our children cases. We have seen how technology has played a great role as an enabler in accessing justice and doing so expeditiously. I wish to reiterate that the court process must not be abused as a place of discipline or reform for our children. We are not trained in the judiciary to discipline or reform children. I implore you to utilize other avenues like counseling and religious instructions to help our children by instilling discipline and values to them. In our African culture, children belong to the community. Even today, we claim that children belong to the community, and those systems that existed to help them focus and remain as disciplined must always be observed. And we can only protect our children if we come together and accept that children are really our bridge to the future, and we can never wish them away. Allow me now to declare the Children's Service Month for the year 2022 officially launched, and I wish you all the best, God's blessings as you go out to serve the little ones. Nano tukutha tugikaira gatanta kiri Nteto cheto oro Weru ari nkatho na nchone kinya kibara bonde nende bomba kutetheria kikumbithia Nteto inende ni nkatho na nchone ende nkarikana kalono no mwanka kithire kareo no nturi ni umwe merando ona kala oro mwe tomete mutindo yo kangangi tutite twanite ngundone tukumangari ne toro nende mbechira tugetha tukiria ichiringia na yana nona kala tutare chito kumangari ne tutu mbechori tukinya nchiru twethira nende tukena kanairo muntu
55 tuwa tutina ingi dewa twira nonto bunduria na ningatira buta kinya nabwetete aturi bwire nabwetete tomwire muthara twira kenda bumenya undu ndendo butiira ngundune na re kule ngundune twetete ndogwa chamania ndre bonti wano angarire ko buturombereza chiari tutekwenda wita na mauru yanguli Purity Richard numoneto madithia urubodwa ina ngeto PHINEAS IMAANA tukitha tuchemana kero kire kimubango jwa kugukea